Прысылаю свае шчырыя вітанні ўсім, хто выпадкова ці наўмысна апынуўся побач у момант, калі нашая каманда рыхтуецца распачаць новае пазнавальнае падарожжа. Наперадзе знаёмства са сталічным калектывам і гісторыі установы, што сталася для яго сапраўдным утульным домам. Так што давайце выпраўляцца ў фальклорную экспедыцыю за нумарам 653. Далучайцеся і наперад у мінулае Мінска. Летала голубка по саду, летала голубка по саду, по саду, по саду, по саду, а за ей голубчик сляду, а за ей голубчик сляду, Вось так, літаральна з усходу на захад мы і паехалі. Трапілі ў сталічную школу нумар 159 імя Алексея Данукалова. Менавіта ў ёй у 2014 годзе кіраўніком Святланы Балцевіч і быў створаны фальклорны гурт «Явар». Калектыў надзвычай дэмакратычны, а таму вельмі вялікі. Тут, незалежна ад наяўнасці добрага голасу, слыху, адчування рытму, займаюцца дзеці з самага маленькага ўзросту, з 1-га і па 9-е класы. Будзем з імі бавіць час акурат пасля таго, як завітаем у студыю гуказапісу. Там рыхтуюцца надаць новае гучанне толькі пачутай песні кампазітар Сергей Сухамлін і выканаўцы Валерыя Бернатович і Артём Скароль.
Вітаю, Оксана, вітаю усіх прихильників програми «Наперед у минуле». Чому з'являються дуети? Чому артистам не п'ється поособку? Я не ведаю. Але ж зараз довідаємося разом з вами. Традиційно не тільки послухаємо, але й все бачимо на свої очі. Наперед, сябры. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то вы добрались и до нашей программы. Вы уже знакомы нашему телезрителю по многим программам, в которых вы выступали. И сегодня мне будет очень приятно с вами поработать. Что скажете о нашей песне, которую нам сегодня предстоит записать? Она такая очень интересная, про взаимоотношения между девушкой и парнем. Она нам подходит, мне кажется, очень хорошо. Похожа ли эта история на вашу историю? Летала голубка по саду, как бы голубка, я кто тут Ванюшка. Мне кажется, это получится круто. Валерий Бернатович и Артем Скароль, артисты музычнай медыякампаніі, уладальнікі звання «Лепшы дуэт года 2024, прадстаўнікі Беларусі на конкурсах выканаўцаў фестываля мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Светлый день пачынаецца заўсёды з цябе, ты завеяна весновай вярбе. Часам да цябе ўсе шляхі прыпынкі ўсе для цябе, ты надзея і маяк у журбе. Разам сапраўды толькі ты адна, адзін толькі ты, нашы зоркі на дваіх сапраўды, твои вочы і да неба масты, толькі разам подых наш сапраўды. Спі, мой синку, спі, синок, пайшов котик на торжок. Люлі, люлі. Пайшов котик на торжок, купив собі пирожок. Люлі, люлі. Треба котика поймать, пирожочек забрать. Люли, люли. А ты, котик, лучше плачь, мой сыночек будет спать. Люли, люли. Мой сыночек будет спать, а я буду колыхать. Люли, люли. Люли, люли, люленьки, прилетели гусеньки. Люли, люли.
Запыніліся мы сёння ў мікрараёне Захад у сярэдняй школе нумар 159 імя Данукалова, якая была адчынена 1 верасня 1983 года. Установа, якая багата ў чым у сваёй гісторыі была першапраходцам. Менавіта тут быў створаны першы камп'ютарны клас у раёне і першая сацыяльна-псіхалагічная служба таксама. Вывучаюць у школе іспанскую мову, а з 2009-го школа супрацоўнічае з амбасадай Баліварскай рэспублікі Венесуэла ў нашай краіне. У 1987-м, дзякуючы намаганням навучэнцаў і былых паплечнікаў легендарнага камандзіра, героя Савецкага Саюза Алексея Данукалова, адкрыўся музей баявой славы партызанскай брыгады Алексея. Дзейнічаюць узорны хор «Мінскія зоры», адзіны хор хлопчыкаў і юнакоў «Крэда», узорны ансамбль цымбалістаў «Калейдаскоп», адзіны ў раёне фальклорны калектыў «Явар» і многія іншыя. Штогод навучэнцы класаў музычных накірункаў бяруць удзел у раённых, гарадскіх, нацыянальных і міжнародных творчых конкурсах. Благослови, Мати, весну сустракати, а зеленый явор кудравый. Весну сустракати, лето закликать, а зеленый явор кудравый. Приди вясно, приди красно, а зеленый явор кудравый. Ясно, красно нашим прийшла, а зеленый явор кудравый. Нашим прийшла, нашим приїжджала, а зеленый явор кудравый. На сушацы, на воронасы, а зеленый явор кудравый, а зеленый явор кудравый. А ти виліться, чорна галочка, ой, люлі, люлі, чорна галочка. А ти виліться, золотий ключик, ой, люлі, люлі, золотий ключик. Ти закрой, Боже, зиму грозную, ой, люлі, люлі, зиму грозную. Ты открой, Боже, лето теплое, ой, люлі, люлі, лето теплое. А святоїля поміжам ходить, ой, люлі, люлі, поміжам ходить, Богу молиться, ой, люлі, люлі, Богу молиться. На раді Божа жита густиє, ой, люлі, люлі, жита густиє, жита густиє, колосистиє, ой, люлі, люлі, колосистиє, колосистиє, зерновистиє, ой, люлі, люлі, зерновистиє. Я вяртаю вас з захада на ўсход, дакладней з мікрараёна Захад на Макаёнка 9. Рэпертуар Явара складаецца з каляндарна-абрадавых песень, гульняў і забаўлянак. Фальклорны матэрыял вывучаюць навучэнцы з голасу, карыстаючыся аўдыё і відэазапісамі традыцыйных носьбітаў фальклору.
а таксама з асабістага архіву кіраўніка Святланы Балцевіч. Праз пэўны час, што кажуць, з нуля удзельнікі ўжо трымаюць рытм, танальнасць, выпрацоўваецца чыстае аднагалосае спяванне. А вось наколькі гарманічна суіснуюць зараз кампазітар Сергей Сухамлін і дуэт вакалістаў Валерый Бернатович і Артёма Скароля. Даведаемся ўжо зараз. Ребята, бодро, энергично сразу. По саду, а за ее голубчику сляду. Неожиданно, конечно, но имеет место быть. По саду, по саду. И для Леры. Табе голубчик да мяне, да мяне, да мяне. Ёсць цябе голубка, лежь за мяне. Здесь прям просятся бэки. Лежь за мяне. Может быть, даже какая-то октава. Ребята, неожиданное начало. Я, конечно, не ожидал, что ты, Артём, выберешь такую манеру, но мне понравилось. Это прикольно. Почему дуэт? Ведь вы по отдельности прекрасные вокалисты, могли бы стать звездами. Каждый из вас вот индивидуальность, яркая индивидуальность. Почему дуэт? На самом деле на нашей белорусской сцене очень мало дуэтов, особенно молодых. И мне кажется, это очень круто, когда молодой дуэт, молодые люди как бы выступают на сцене, поют и дарят свою музыку другим зрителям. Ну а какие в этом преимущества перед солистами? На самом деле мы очень поддерживаем друг друга, и так, правда, не так страшно выходить на сцену. Мы помогаем друг другу бороться, наверное, с каким-то даже волнением, страхом, поддерживаем очень друг друга, и нам очень нравится формат дуэта. Вполне хорошая мотивация для того, чтобы быть дуэтом. И, кстати, мне очень нравится, как вы звучите в дуэте. Давайте допишем песню вот так же органично, как вы ее начали. Давайте. А ти бачиш, ні солдати, а ти бачиш на базар, а ти бачиш, що купив, а ти бачиш самовар, а ти бачиш, скільки стоїть, а ти бачиш два вітра, а ти бачиш, хто виходить, а ти бачиш, це я.
А мы працягваем знаёміцца і знаёміць вас з людзьмі, якія па-майстэрску валодаюць рознымі рамёствамі. Вось і сёння наша рубрика «Простыя лёсы». Святлана Балцевіч, мастацкі кіраўнік фальклорнага ансамбля «Явар» сталічнай школы. І відавочна жыццё яе сумным не назавеш. Але самыя цёплыя ўспаміны пра дзяцінства, пра родную вёску, пра матулю Марыю Антонаўну Жук. Нарадзілася яна ў 47-м годзе на хутарочку. Вось, потым уже сям'ёй пераехалі ў гэту вёску Франопаль. Новае сяло яшчэ называлі. Многа расказвала яна мне, як яна яшчэ з хутара ў школу хадзіла. У нас нават школа была ў гэтым Франопалі. І хадзілі ў школу ў гумавых чоботах, і праз рэчку трэба было ісці. І парой так снегу намяце, што назад заварочваліся і сядзелі ў хаце. У вольную часінку любіла маленькая Марыя два заняткі – чытаць і вышываць. І невядома, што болей. Вельмі хутка адужала амаль усю сельскую бібліятэку. Вельмі саромілася, каб людзі не гаварылі там на яе, што «Ой, гультайка такая, ты, Маруся, толькі кніжкі чытаеш». Дык яна прасіла такога аднаго небараку мясцовага, ён таксама любіў кнігі чытаць, Андрэй звалі яго. Говорит: «Андрэй, ты на сабе запісвай кнігі, а мне прынось». Ну і вось у іх такі тандем быў. А вось гультайкаю Марусю дакладна нельга было назваць. Дарма людзі наракалі. Бо, як не дзіўна, але чытаючы, яна адначасова вышывала. З-пад рук здатнай дзяўчынкі выходзілі непаўторныя, вышытыя, як кажуць, на вока, рушнікі, навалачкі, посцілкі, дарожкі, фіранкі. Усё з душой, насычаныя колерамі і самымі рознымі кветкамі. Вельмі у вёсцы любілі у нас півоні і геаргіны. І вось я так думаю, што вось адтуль і пайшла вось гэта ўся кветкавая тэматыка пераносіць вось гэты прынт і на рушнікі, і на пакрывальцы, і на падушкі. Мама вельмі хвалявалася, каб у нас у дачок было прыданае. Пакінула Марыя Антонаўна Жук пасля сябе не толькі прыгожыя творы, але і 4 дзяцей, 2 дачок і 2 сыноў, якія разляцеліся па свеце, але хатку ў палескім Франопалі не прадалі. Збіраюцца там усе разам, бо ёсць што ўзгадаць і каго помніць. Вось яшчэ адзін чалавек заняў сваё пачэснае месца ў нашай своеасаблівай галерэі славы. Мы не спыняемся, таму будуць яшчэ новыя сустрэчы і новыя знаёмствы. Народились
зноўку робім невялічкі перапынак у гасцяванні ў фальклорнага гурта «Явар» сталічнай школы нумар 159. Варта зазначыць, што ў калектыва маецца свая калекцыя даўнішніх музычных інструментаў. Тут і ліра, і дуда, і дыятанічныя цымбалы, на якіх удзельнікі вучацца іграць на слых, не маючы аніякай адмысловай адукацыі. За гісторыю гурта падрыхтавана некалькі імпрэзаў: каляды, масленька, гуканне вясны, юр'я, зялёныя святкі. А вось чым нас парадуюць творцы ў студыі гуказапісу, давайце паглядзім. И нотки половины оставляем в конце. Что табе, Ванюшка, да мяне, да мяне, да мяне. Прям вошли в роль, отлично. Ёсць цябе, дзевачкі, лепш за мяне, лепш за мяне, лепш за мяне. Ребята, мы подошли к концу нашей песни. А скажите, вот в дуэте, да, вы выступаете, и вы мыслите по-разному. Может, бывали какие-то казусы, какие-то истории в связи с этим? Ну, конечно, да, как конечно. в любой паре, в любом дуэте, это всегда какие-то маленькие недопонимания, какие-то ссоры. Это, мне кажется, у всех людей это нормально. А что смешного? А что смешного? Был у нас концерт в Новополоцке, как сейчас помню. Это было лето, очень жарко, сцена на улице. Мы как бы общаемся со зрителем, там ручки выше. Мы вас не слышим, мы вас не видим, да. Да, напоминаю, город Новополоцк, и Лера поднимает микрофон, поднимает ручку и говорит: «Выше руки, молодечно!» Потому что мы буквально за день до этого концерта были в Молодечно, и я не успела отойти от того концерта, и так получилось. Хорошо, мы с вами продолжаем записывать нашу песню до конца. Держитесь того курса, который вы взяли. Працягваем наш пазнавальны шпацыр па краіне ў пошуках новых знаёмстваў. Цудоўная майстрыца, якая адной са сваіх улюбёных справаў зрабіла выпяканне хатняга хлеба. У нашай рубрыцы «Простыя рэчы». Марына Ажыхоўская нарадзілася ў Наваельні, тутакаш у мясцовым доме культуры і працуе. Але апроч ежы духоўнай, яна вось ужо цягам 5 гадоў насычае ўсіх наўкол і ў літаральным сэнсе. Як кажуць, хлеба і відовішчаў. Менавіта гэтым Марына і забяспечвае народ. Мои знакомые, они как-то начали печь, я заинтересовалась. Потом вспомнила, что бабуля моя когда-то пекла его.
И вот я несколько курсов прошла, и потом начала печь, и меня это так увлекло. Я, наверное, перепробовала весь хлеб, какой только есть печь. У асабістым, так бы мовіць, партфоліа Марыны Ажыхоўскай самы розны хлеб. І жытні, і пшанічны, і сімбіёз двух названых, і не просты, а з цыбулькаю. Он очень ароматный, один из любимых моих хлебов. А раньше, смотрите, добавляли в хлеба картофель, либо тыкву, лук. Они, во-первых, быстрее выбраживают, когда добавляют вот такие добавки. И очень ароматные. Майстэрства прыходзіць з вопытам. А вось самы першы хлеб, як бадай у кожнай гаспадыні блін, быў комам. Если честно, да. Я начинала печь сначала ржаные хлеба. Они пекутся легче, чем пшеничные, но там есть свои такие нюансы, которые надо словить. Это он должен добродзіць і не перебрадзіць. Ёсць, канешне, у гэтым захапленні і свая небяспека, асабліва для людзей слабых, нястрыманых, азартных. Если честно, я не могла наесться сначала. Вот когда они такие, они вкусные, особенно когда с печи, они пахнут с корочкой. Очень вкусно. А потом уже я начала экспериментировать. Самый необычный хлеб – это пряный тыквенный. Он и делается в форме тыквы, да, вот такими вот веревочками завязывается. Там очень много пряностей. Там и имбирь, там и корица, там и черный перец, там и гвоздика. Он очень пряный. Он не совсем похож по вкусу на хлеб, даже он больше как бы ковришку напоминает. Но это хлеб. Он очень красивый даже по виду и очень-очень вкусный. Бадай усім вядома, як раней правяралі, ці ўдаўся у гаспадыні хлеб. На яго папросту сядалі. Таму, так бы мовіць, зараз вашай увазе тест-драйв. Но мы не будем нажимать, вернее, садиться нажмем, и он должен подняться до своей начальной формы. Вот так проверялся хлеб. Спадзяюся, хтосьці натхніўся убачаным, пачутым, а мы яшчэ і пакаштаваным. Так што працяг будзе. Ребята, мне очень понравилось с вами работать. Действительно хороший дуэт, действительно хорошо звучите. Я бы сказал, спелись. Вы оба замечательные исполнители, и поэтому песня не могла не получиться хорошо. Что у вас остается после записи? Скажем так, остается после записи приятное послевкусие. Спасибо большое коллективу Явор за такую песню. Мы очень рады исполнить ее в эфире. Спасибо и вам. Успехов вам на большой сцене. Спасибо.
Вось і фініш. Ужо гатовая быць прадстаўлены на ваш суд. Запісаная ад Явара народная песня. Давайте паслухаем, як будзе гучаць «Лятала галубка» ва ўвасабленні Валерыі Бернатович і Артёма Скароля. Я ж традыцыйна прызначаю спатканне праз тыдзень. Мы маемся праехацца па розных кутках краіны, каб спасцігнуць новыя таямніцы нашай агульнай гісторыі. Дарэчы, не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах. Тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную фальклорную народную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. І не стамляюся нагадваць, усе пантаны могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Лятала голубка по саду, лятала голубка по саду, а за ёй голубчик у сляду. По саду, по саду, по саду, по саду. Что табе, голубчик, да мяне, да мяне, да мяне. Ёсць цябе, голубка, лепш за мяне, лепш за мяне, лепш за